Thaimwe tiakurukana ndaika ikomindene ya Meru TV. Happy New Year. Gumarira tweregana kiumia kithironga kukithiara kumbiuri kuma oja muche munene jwa Meru na kinya ome ya county ya Meru amwe na ntheguru yonthe. Iri mwambirio mwaka ju mweru ntukana rwere ntuko ya Jumatatu ya mbere ya mwaka juzo ngakugwata ogeni ndene ya nyomba yetu ya nteto ya Meru TV. Lakini merema bitikiria kunenkeria jara tukuthuranirite mithene yetu ya nteto Gorobo na Arua. Akari Bakirome na Adhimba kanuni koria Bakiro endagacha ne atongeria bao. Na boha tongeria badrakani thigo katha kindi kini kubaririkana itene mwanya mwanya ari kuthurwa ja minister. Nteto tia Meru TV Gorobo na Arua tiamberia thaiji nimbetagwa Nancy Ndongo. Tukiambiria nteto tietu ni ati Dagitari Kigoji kabisa ni musiasa ure igweta mirigo ya Tharaka County ya Tharaka Nithi na shumirite na gukatha minister wa ukaria bwandene na wathani bwa matura Professor Kithure Kindiki untu bwa kuririkana ana ba Tharaka na ite mwanya ruangine ru nkuruki na kathite Rais Dagitari Samuel William Ruto ni untu bwa kuririkana mugongo jwa Tharaka gitine kia uminista. Thirikari yethirwe githondeko ririre gitari ya mbere mugongo wa Tharaka kuririkana na njira ya kunenkera waziri Professor Kithure Kindiki kinenkere waziri wa ukaria bwandeni yontu ekenda gitari kijoi kabisa ni githuchiria no rito na njira kwethirwa gicokeria nkatho Rais William Ruto gucokeria president nkatho ntu bwathurire Professor Kindiki ari waziri wa interior na Kindiki na kurutira Kenya gwirembega nontu karaitha guntu kwa kwingi gutira na usalama kwa ina garagara kuthiete ikinyianyiaga mbari je kamba mbari cia Nara Samburu na kwa kungi kurawire umugandi begwe bari rende bari ku na security ndithe gitwikaga sasa wa guntukura ingwera kuga kinyagwere no kuruta tende na rapointire new county commissioners na antu babo mde baba inge na antu barabe no experience ya kugana baba gatumikira Kenya bwega. For example muntu eta watakira they are in DCC wa Tharaka North arutire gwirene muno agiraga na michi akabaira machukuru na guntu kwa kwingi ndoni na pointire county commissioner wa Kajiado Tongorio ya kiririkano no muga barabara agira giteke mujumbe gichigo mbunge gya Tharaka wa baire gucokeria nkatho Professor Kithure Kindiki no ntuba kurithire mugongo wa Tharaka kiritwanya turara nenkanagira tio turi atongoria ba Tharaka na Tharaka Nithi twina gikeno kinene sana gitaumba kwithika no ntuba gwirera mbega CS interior aruthire gutwa appointira mwana wetu William Kaimba county commissioner no county commissioner wa baire kuma Tharaka nontu mbere twari na Moses a promoter kwa twika secretary ministry ya health na thino kaire twina gonge William kutu na ikeno kinene sana itukuona thirikari ino ni gutambua mu Tharaka kinyokegwa iguntu kula marginalized amono go kabisa no mbete kwethorwa kioria mugongo wa county ya Tharaka Nithi kuthina mbere kwethorwa bakigathire kaindo bomba kwethorwa bakithina mbere kibaendereo kwenda gucokeria tongoria ba Tharaka Nithi nkatho no ntu Tharaka Nithi tiwa twina andwa siasi kuthira antu bacokanire ngabana Muthomi Njuki na acokanirie MCA bake na tongoria babange batokoria na sauti imwe kenda county yetu yumba kuthina mbere gikeno gietu iria kwina ngwataniro county iria tongoria betu bakoria na sauti imwe bakathi bakabuga tugachwe gintu kenda tukaretera antu betu ba county na gitiumba kuoneka antu bakirwaga ko kinyanga bana Njuki nkomwera yazidana nguri job akumane na jiazira chethire toike gwata monge kire county Motori county ya Meru kabisa no mbete kwethorwa gitareria tuba Meru na antu betu generally na rira Meru ina thina Tharaka Nithi twina thina no nturia batena maendeleo bakaria kurutha barabara ngabana Njuki atiumba kukurutha barabara ikuruka ithi Meru igakinya mwankani kethira ciena thina ko kiambomba kuromba Meru ni ina andu nene sana ya ngabana kagwira Mwangaza na MCS akinya tongoria babangi bwambomba kumuromba niyo
ndi muromba wene MCAs mantu mamumarai ma 2022 itwarugire mwaka wa 2023 ibadi barekanire na bakare ndiguru baranirie antu bakiaranagirie batire managwa. Ripotera Meru TV kuma gichigo mbunge kia Tharaka County Tharaka Nithi Ariete Ndagara Waiguna. Ibwega sana Ndagara Waiguna kuma ntere chia Tharaka na tugitana mbere na ntoto chetu ni ati aturi na akariba kilome na adhimba kanuni ntere chia Igembe South iba umagarite na kuria MCA wao Josephat Mugambi amwena thirikari ya county ya Meru kubakira ndagacha ya Ntherone Kirome bakiaria na muthuro baugite ndagacha yeu yakitwe ni mubunge wa tene uria ni we minister wa urimi ya Nthigurune Mithika Renturi murithi waba na gutumenyithia cio kuma mirigo ya Igembe. Akari na aturi Ntherone ni baumirite na guteta ni ndaracera bakuga ni ndaraca ira ithiritwe basumbulite muno na kubathangikia tethia kuma ntura ya Kirome ndaraca kanuni wand athimba sublocation ntura ene tawa Kirome tuo bato tunge twenga goro to yana nko ka to yanya to atia muri mayora to kana theri to tena nko setu segurua alafu tore marwanda batu ando tore wengunia mana yele tore wengunia mana tano no to bota njire o dina nara ni nara la miere iria barombete MCA warutero Kenya Josephat Mugambi o amwena county government yumbe kubakira barabara iji o amwena ndaraca iji nikenda bakomba kwithwa bagita ngugi ciao no kuibubuthu ngari cia wale acio na kume kuna utebo tona utebe ya kinyako bwethia itali pewa uto do moria nete okene sana kedra to amuringire kula to thukia ndaraca iji kithaniro ni ndaracere tetenkushanyo inyingi muno nondu bakwirikana ati ndaraca iji yakitwe ni ura wari mubunge wa Rutero Ruku Makarajora wijikene ya Mithika Renturi akite iri barabara ya gwitana maguru ndaraca yeto bado tokari yare mi na ombere kuno iturarita katapila na raya unirwe thai to na kinyamara yo kamatamerio gwita kure matwita njire kimongoro muntu rauna iru agare athiringi 50 ruare are athiringi mana ile ende to anyamara ibo na ito kuromba mwezi mwa mwambi chamani batwakira ndaraca no to ndaraca twakiri mwezi mwa lentore ne tagire ngare yare futi mburenji na raya ombere kuno badi to nete kinyamara ntukwenge ni raunda ikingi bina bikibiki ndaya ukura nyinga yantete nketha ndreo andi karagita kara kenjaga barabara karire kanani gakurukirira jana karatiga kauna barabara na nikyo nontu akaliba Rutero Ru bakuromba nikenda bakomba gushokerwa ndaraca iji kairi na bombe gwakirwa icoke nikenda bomba kunu kuya betite miundene yao rutene rwa kianda bado to angangene ayo muno yakwa twena taru ndaraca ye ngeyire kunwa masini kinya karavati kana mberambu otekinyambi to bwethere tunya karavati ito muromba kwa sima mbera to teranda mana amegisu andrase to kwana kinya matiri we kya kwa kenda to ameato na imani noe ne gedre tera kwa to na imani noe metana ando bange bantora vekera to meteto na to go sumu to ye mo ambisa mani to waka kwa to bwethia tu na kenda to menya gweta mundene guma wa ya to wagira na thai to riete mwanga to kona ate ko yo to wagira ndaraca to mwantu ko mwanja na kedra te bwethua batu tukanda mana ai to kabira da mwiso kulema kinyabora kwera wakilike mutie kitajibe kuoa wo wachibe kuoa murithi wa banki ripotera Meru TV ku maja mirigone ya Igembe Ntherone Gatume mirigone ya Igembe tuchoke ntere chia Tharaka Nithi County na aria akariba itura ria Kanuka wa Ndiankondi mirigo ya Tharaka County ya Tharaka Nithi ni barumeri ni thina inene ya roje gwa kagita ga karaja nande ni bakoria thirikari ya Governor Onesmus Muthoni Njoki itonyere neu ikabarika nyonta eji ya roje kuma 1919 mwanka mundi tutiro ya ndimaka tuwe wera na Njoki igwaka na igakubwa baino ndieka kira kindia mweri wa 3
na thuri banthuri kanungere kere sub location matakiri wandi ankondi gichiga mbunge kia Tharaka na bara wakagita kamyanga yetuganira bombite kwithora bakurukira Kenyamara ya kwaga ruji kiriro kiao kiri ntongoriri thurite na kura kwegita riuri onthe kithiro ikiringa jigende kagitani akaba kiumba kwithora bakioria ntongori na chiumba kwithora ikibaririkana nikenda bomba kwithora bakiona ruji ikwithora thina mbere butiumba kwithora bukionekana nturani ni gwagibwa ruji na kinya mutongiumba bakirajimika kwithora bakigura chiringi 30 kuthi 50 na kinya gwakibwa nyomba bugitwika Kenyamara kiribo turenu yo ndetie kithima kia batumagira ugia kwenjana njara bakaenja antu baingi na tokia kinya muicho gikathira au ende gona mburi rwirwa kunyithi thina mutongi twigura chiringi 30 kuthi 50 ukagurira muji ruye uchoke ugure rwa mburi au kwina thina kana ngoicia waka antu bathina mono nontu baruje bathia kuruta ruye guntukura ya mono into ta kilomita kinyo kinyoge into kilomita 5 inya bakia kuwata ruiro waka kwa hiyo atwina changamoto kubwa sana nontu bwa ruji kwaga ruji kwa hiyo tukuromba kwa heshima tu bututethie na ruji tukoni tunyamarire nontu antu bara bakuthikinya gwaka nyomba cia maiga au gatu tutiumba gwaka rua ombo tura maiga kathiria nginya ngurukia mianke thatu mbura taurite amwe nogu agari baba kumarira chindera yenjeto wontoko ya bwere batomba kwithora bakiona nthanta ya ruji echemani ekirutho wontoko kathomba tongoria bakimenyithwa gutire na ruji ende batombe kwithora bakithuchetagaria nwaririko ibombite kwithora bagitambita ntongoria chionthe cha kaunti ya Tharaka Nithi bakiambirire MC wa wandi ankondi gitonga kithoka kuthinga bana muthomi njoke wa kaunti ya Tharaka Nithi kuthikiria kiriro kiao no ntibo ithiritwo baikurukira Kenyamara kinene twiromba anene betu akina Gitonga Kithuka akina Muthomi Njoki akina Gitonga Murugara basho solution yonthe ira bombo tutethie neo tio tuli eneo la kanunka antu bao mwiri kanunka batutethie na ruji ikingo tutetheka uria thirikari ya Tharaka Nithi county batige kuya guturomba kura ki twabathuri batundukagire bakaya bakona bwatukarana gamacinani agiru kandi guru bakona twagiru kuona ruji kira gitunyamaritie mono ruji nonde ti wau kanunka tukiuma kuthikuitha na ntu na rere mama ngato thi kilomita 5 tukurukire kerera cukuru wangato kinya rujini ogwende agutio utero iroro ngino kana tukathi njukini kuona ruji utie bantu getumba ta ruji igani ukarawa na ubwetagira watuga mbu tuitigage ni kinya tutaugite mbu Nikiripotera Meru TV kuma gichiga mbunge kia Tharaka kaunti ya Tharaka Nithi Rieto Indagara Weguna Turiontere oyu chia Tharaka Nithi kaunti na bio itharia biandu imbo chia tene kuma kaunti ya Tharaka Nithi ni baugite bageta na mbere kuina mboboi na gukinya mugi jwage ntwire iri njira imwe ya kuritana mbeo mbithi ontwire bu gukokira ndoimbo amwe na bu bakiaria na metha yetu ya nteto itharia bi baugite bate gukurungana na Ukristo indi ni mworoto jwao gukumbatira ontwire na kubukaria na kubotira na njira cionthe kakiwa mutegi na gutwachio Mambura mantano mathiete na mbere ntere cha Tharaka gikundi kimwe ntere cha tomikwa kira kiyikeneta kirikiria Rume Dancers ikiugite boba kenderea no ntwire bwa Tharaka njira ya kuthomithia ntuke imbithi mantu matene na njira ya nyimbo irachiyikeneta hauthi nontu bena records ya nyimbo ncha tene baina kunyikania ntu kacha ya Tharaka bura baturaga tene bura kaita kama ketha pengine ba ketha mirigo muno ba inagira maburani ntano ni taino ntano jari kutena ina ichi aige kuma muno ntomo kwina matana meta wa kyanjuri kyandere na mangeme maingi muno ende baba ingiana baba ni ndukeno ni batiende utaimo lakini baba nonto badia na gena koro ba tapira ndoira na chaya batwika ibakutungira laini ni nyimbo nikenda ba inaga baririkanagia ndukeno nchege mantu mamathi ya meno ntuino tanto bare betandinjito ndatengo batichije girabu nonto tende tatwana tura tuguchero kagita kakatona tuturi kudaino twandinjito tutimenyaje ntutakadhithi na kadhithi akaikokoga kwa kagita gatene tene kurubate kagira ngua goga kadhithi gakokona gakogwa gakuniko mwankogu gakuniko uba kaendelea na kuiga iyo tamanduni kiu kiari gatene
na kana gaku keugua gatamenya ndibekirete ugu nwankeri kathithi aku gacinika gwa nthwana taino kona iria nciniki ogu atikimenya bukaruthagwa nintimukona mbikirite ogu itwonire itamanduni iki tukaria kuorganize twe gikundi iki getu gitagwa kirikiri arume dancers twone tukaria kuorganize ogu ana betu kinya batimenya gintu takathithi mbiyo atimenya gintu tamanyige mama imbiyo tona itwendaire gutumira mantu mametu mautamaduni nyembo ino tuinaga tukiririkania kagita kara kainaga tende ituuthaga tukiuthaga nyembo ira ciuthagwa tene na kule mwana ta yeuthimbi kana na tinda to cie hivi wogu tweka tinda to cia gufurema muloni nda cie na mbesi kana cie na mutaratara wa kuma na unyuma yes Kiaria neni na njira ya mwonye bogite bokemira giki gitibaruta njira niche gikristo inde njira ya kurumbu ya kitharaka tena nginya bantu bakongo tena bo bakoko na ntego bakirumana ntego bejengana netu batara tukabera kujinae anoka tukwina iye nture kike tutakwenda kithira nionde mukristo ndio ya gwina nyembo inu bakaina nyembo inu bena motive fulani roni wathi Jumapili oro ya Jumapili ndio ya Sabato wino wathi ya Katoliki gaunga kathi kancha ya na wakathi kanchani yake do inge ngomba kwenda kitu sisi mguma na age kano gando ndora ndiko na agina lakini tio tikabadi ya agene side Christianity basis ba aba gitukuza kitharaka getu kuruki bakuromba tongoria bakaunta Tharaka Nithi ko batetheria kaingo bakuri utamaduni bubu kuromba tamuta pato agwali akaringi ngai aruterie kundiki getu atupandira mbeca tukomba kwibukiria twakena na mwateno nio kumekaita kangi antotawana wethe batena inya kuiendereithia lakini bakona support ya kuma for example kwa thirikari ukijitania mheshimiwa ngavana mudhomi kana tafadhali for example ngiro ntoa mujumbe wetu bakathiba kanenga bakarugurwa account baikira kanyamuku atwika ria baga gintu ya kuba boost bakabejira bakathukagia bakaruta na cio tumandero to bakaya boost kana wathi kuntu takuba tabakachiria ngari kabaira bakathiba kamenyekana kungi no kaguga bagito bakathi Bomas bathi kuna kuntu ta Nairobi na bakamenyeka kabaga to studio tino cia mwaru na batangacha yenya muika panduka ila twika ta nyamota to bisi Nkiripotera Meru TV nyokambitaga ki Mutegi Ibwega sana gaki wa Mutegi tugitana mbere ni ati muthenya jonaru wa Meru TV Meru na Thiri FM Digital na Meru Digital bagwatana na Solution Sacco na cibitare ya Grace Park ni mane bagitire kiatho kia mwanya gia gutia Sacco ya ngari ya matatu iria irumirite gukinyaniria mawatho jao kamati na ugitirikire agendi bao mambura jaja gitikite kienine kia stage ya taskizi kia mutindo dene mutindo jokangangi muthenya narua na aria menya Sacco batumirerwe jasindi ba mwaka juangiri jere 22 Sacco ya ijere ni arana ya ithatu ni unique Sacco na bamukira iyewa muthingatano ni mambura jaraje theremero ni andiki bantu ba Meru TV na Thiri FM amwe na sani na igwa bare igweta na tongeria kathomba dene ya Meru wakinya muthia juante to tieto cia daimwe cia ugoroba narua lakini ngakwira ukebaibira nonto ninchokerete nikenda tukomba kuthora tugitana mbere na rwaria rwantu kwenarua tukariria mantu ja kuamberia mwaka na ora tubati na mantu jira umba kuthorwa kithithia mwakene ni umwaka jwa kujo kwamba kuthajo gikinyana na boyga ngicokera nkomba kuthora ndina mugeni ndene studio na wetu ungi ni Pastor Destiny ukebaiba ninchokerete